Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nan, iawat mo man tayo slingbag ko, Fidel Lakay. Agrobot ka din, Yolanda Bakay. Kas makita mo't. Nagkapi ka din. No saan ba? Itimplahan ka. Narigat nga tati mabisinan dito dalan. Sapay awit mo dagi talakaw. Nagkapi akon itay. Naskan ang masapak arumwar. Tapno maibus adagos tilakok. Ay, wen. Ay, bagilahang tanalagip ko. Mangitulod ka kano iti 30 asuman kan 30 abananak yaw. Iti ayanda pari Carlitaw. Ay nawaw. Nagadon Lakay? Wala ta merindahan ka no dagiti trabador da. Sige, dumagasak nga rod iti ayanda. Buena mano adagos ko naman. Ay nawaw, nidig na ti masalaw ko iti kalsada. Potong, kutsinta, suman yudita. No kasta, mangilakla ko kamat gaya man. Puto, kutsinta, suman yudita, kalutluto lang gagayam. At nan mabit man lang digna. Oh, si kamat gayam manang Yolanda. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Ha? Anya ti kayat mo asawan manang? Mangilakla ko kamat tan iti makmakan. Ah? Ay, wan ah. Nagikatak namin iti trabaho. Tawan ti kadwa ni tatang ko. Iso nalagip ko mati agla ko, manang. Anya ngay talakom? Ay, adasuman, puto, kanda dumapay. Agpili ka ah. Amangan no, adati kayat mo agatangan, manang. Ay saanan! Adamat suman alakok. Sa maysa, amangan no nabangles dagi talakom. Sapay madlaw nga inangkat mo lang. Anya? Nay, anya ta ilaklakom, dig na balasang kaw. Adasuman, puto, kanda dumapay nanawena. Ola, agpili kayo, nanya ti kayat yun. Ay nawaw, kasla na imas malt. Talaga na imas day tanana. Mayat ama ikapi. Si kakaditi nang ilutaw, dig na. Saan nana? Ang masiguradok anadalos tilakok. Tanimanang ko mismo tinangaramid. Ala, ikanak nga rod iti dua asuman, kan may sasupot aputo. Ay na, agyaman aklaunay nanawena. Ay, naksayan matlangan tilakok. Nukasta, awan pa'y tigim matangkan ka. Manmanupay lang nana. Karugurugik lang ngamin. Awan pa'y tisukik. Addan taw, aganos ka pa'y laeng. Kitaem ni Yolanda. May samot day di anagagot amang isursor. Ita, adumutin tisukin na. May sa akon dita. Agyaman ak itibilin yun, nana. Awan anyaman na basang. Mabit laeng taala ak tibayad kaw. Umay ka manan lakwan, nanawena. Anya talakom, Yolanda. Suman ken bananak yun, nana. Ikanak iti dua abananak yaw. Bananak yun laeng, nana? Di ka gumatang iti suman? Saan pa'y laeng? Addang amin ginatang ko kinidig na.
Ay nawaw. No kasta, naggapugayam dayjay a babae dito'y ayan niyo, nana. Wen, gimata nga hakta kayat kumot amaramanan tila ko na. Talaga nga agawon na magtanda kiti customer ko. Anyati ko na, Yolanda. Ah, ay ikwa, nana, awan. Aawan ti kayat ko asawan. Mabit lang, ta isupot ko tigat-gatangan niyo, nana. Kumusta nga, Yolanda? Naibos ka di mo laing talakaw? Saan nga rod, Fidel lakay? Ay, nawaw. Italaing matasan anay ibos. Kasano ko maama ibos, katadamatan ka kompetensya. Asino man? Ay na, mabusurak launay itiday taadig na lakay. No kasta. Mangilakla ko matinidig na akalugaran tayo. Wan, talagang agtutulan. Kasta talaga tinegosyo, bakit? Saan amaawan ti kompetensya? Di ko na siguro maartapan na. Diyak ipalubos ang mapasamak day ta. Amok ana im-imas tilakok. No kasta nga, Rod. Awan ti rumba nga pagdanagam, bakit? Abda ka gaya mandig na. May buska di tilakom. Wan tatang, ginatang da tita construction site ti daduma. Ay lawaw. Mayat ano kasta anak ko. Wan nga ron tatang. No amok lang nga ado tigatangan da. Ninayunak ko mati impa-deliver ko. Nayunam tawin ton sumarunaw anak ko. Awagak to ni manang inton madamdama. Tapno adwan naman tilotwan na. Ang kita, ama. Amang ano, masalaw na ka ni Yolanda dito dalan. Kat apaan na ka. Apay ko mga apaan nak ngay tatang. Amang ano panunutan na akong kompetensya, Kinapudno na. Nasalaw ko di tadalan itay tatang. Anyang itim paganaking ka. Awan mat. Sinaludsud na lang. No anya tilak lakok. Nasaya at madngarog no kasta. Maday, timakyap apa, anak ko. Ang mga noy may nakamatlinak kwan day jay adig na Mari Sharon. Saan mat nga imimay, Mari Yolanda? Ay, mangilakla ko mat gaya man, Mare. Wan. Talaga nga agtutulad day jay a tao, Mare. Ay, nawaw. Tuladan na matamin na makita na. Na-inspire siguro kan ka, Amare. Iso ana panunot na mat ti agla ko. Amok akayat naklang akumpetensyahan day jay a tao. Malas na ta sa anak apaatiw kan kwa na, Mare. Ay, unay kan, Mare. Kasta talaga ti negosyo. At dadagiti ka kompetensya ama ko na. Nagado ang mabalin na nga ilako. Tamakmakan pa ilaang ti pinili na. Una, tanalaklakapiman ang mailako ti makmakan dito'y lugar tayo, Mare. Ay sana mabalin ti kastoy ang mapaspasamak, Mare. Jak ipalubos nga agawan na dagiti customer ko. Masapak ang mangisursur ita, Fidel lakay. Awan pa'y matalas sa isbakay. Masapul ang masapaak. Tama nga noon, una anak mananday dya adig na kadagiti customer ko. Sika, hindi mo bakit? Isumat ti paglaingan day dya tao. Timang kompetensya. Ti ko na siguro agpaaba ka. Saan man siguro kasta ti kapanunutan na bakit? Ang mga nusika lang dagpampanunot iti dakes. Ay na, Fidel. Amok ti ugali dagiti tattao akas kanidig na. Panagrup-ro panalaangan, madlawan. Saan matabawal no kaya't namutag negosyo, bakit? Imbis ati garaw na ti bambantayam. Agpanunod ka kide, iti nasaya at awagas. Tapno saan ka amawanan iti customer. Ay, siyak pa'y ti ko namlakay. Addan na panunot kong aramidag. Para makita. Adaak man na, nanawena. Nakasapsapa ka mo, Yolanda. Ay, kawan na. Tapno sa anak amaunaan. Ha? Amoyo mat nga da ka kompetensya. Nidig na ka day. Ay, nana. Nidig na nga agtutulad iti diskarte.
Saan mo't adakas no kayat na mo't aglakaw, Yolanda? Anya nga itilakom ita. Agpili ka latta iti kayat mo, nana. Ay nawaw, napudot paisi ka. Wen ata kalutluto lang dayta, nana. Makasigurado ka saan anabangles dagiti lakok. Ay nawaw. Saan akas kinidig na nga agang angkat laang itilako na, nana. Iso asaan tayo asigurado fresh dagiti lako na. Mayat ti ginatang ko kunkwa na iday. Anyat ammom, no istak gayam day jay, nana. Sa maysa, saan nga iso tinangiluto. Kasano nga rod makasigurado ka fresh ken nadalos tilako na, nana. Ada maysa a customer na nagreklamo kanyak. Nabangles ka no ti ginatang na iti dayjadig na. Iso ada kayo, nana, agpanunot kayo iti maminribo, sakbay agumatang kayo kenkwana. Tiko na kat ni manang nakanaw tinaggapuan ti laklako na. Patpatyamat kat saan mo nakita, nana. Agar-aramid kamot piman iti istorya, Mari Yolanda. Shh! Ay, kontrolam tangiwat mo, Amari Sharon. Amang ano adda makangagkan ka. Saan anasaya at nga aramid ti may saan negosyante ti kasta, Mare? Ay na, Mare. Nalakalaang arasunan dayta. Ibagakla ang anangag ko kadagiti customer na. Di malpas adagos ti saritaan. Kaasimot di tao numapan mo istoryaan anabangles tila ko na, Mare. Basol na matlaang, Mare. Ay nawaw, tabasol na pa ay, Mare. Ay kabasol na. Apay nga may nakumkompetensyaan na. Uray anya pa'y tinegosyo, Mare. Adda talaga ti kakompetensyam. Imbes adadaalam ni Digna, pagsaritaan nyo kit din, no anya ti ilako ti tunggal maysa, tapno saan nga agpada ti ilako yo. Ay saan na nakasapulan, Mare? Saan ko akabutang dadya adigna? Di oray man tuladan na amin alakok. No kasta nga rod, Mare, apay amasapol nga yaramidam iti inuulbud nga istorya. Naimbag man, tayo may kamanon, Digna. Anya tigatangam, nanawena? Tisigod aga-gatangakan ka, abalasang ka. Ay, mayat daytoy, nana. Napudot pa'y laang, takay dil-deliver ni manang ko. Amom ka day, nga is-istoryaan ni Yolanda na bangles ka no tilakaw. Iso ka na tindanon ti customer mo kenkwana. Ay, no, wow. Asino ka na customer, nana? Di na kamat no asinaw. Saan mo't anabang listilako? Tari naman nakpay, sakbay arimwarak anaglako, nana. Sa maysa, kalutluto laang ni manang ko. Talaga siguro nga dati sakit tinakam na ka, Digna. Umay ka man lakwan, manang Sharon. Anya tilakom, Digna. Mabit lang tayo pakitakin ka, manang. Ay nawaw, kasla na imas ha. Kalutluto laang dayta, manang. Alaman, lakwan nak iti dua asupot. Agyaman naklaunay. Adamot gayam lakom aputo. Mapan mo lakwan ni manang sabel di tabangir abalay. Idi pa'y ngagbirbirok dayjay iti puto. Ay, wen manang, mapanak inton madamdama. Ay, adaman damagag kan Digna. Anya dayta? Pagapgapuan ngay dagiti lakom. Inluto ni manang ko. Ada nga min negosyo na iti sentro. Iso nga agpadpa-deliver akmat iti ilakok ditoy. No kastagayam, ni manang mo mismo ti supplier mo. Wen manang, iso ama kasigurado kayo fresh ken nadalos ti lakok. Anya tilakom, Digna ading kaw. Ado a klase, manong Fidel. Kita man, ang mga noat na ti magustuak. Ay, wen manong, agpili kayo lata.
Naggapon nga dagitoy lako mading ka. Ay, ni manang ko ti supplier ko, manong. Iso da mismo ti mga aramid. Iso makasigurado kayo asaan anabang list dagita, manong. Alaman nga ro dadeng. Ikan nakiti upat asupaw. Taramanan mi mamay ti lakom. Anya ti kayat asawan da ito'y, Fidel? Para keng kata kita bakit meriendam. Ay, nawaw. Gimatang ka kadi iti dayjay atig na? Wan bakit? Rin naman itay ket na imas magpimantila ko na. Traidor kamat nga asawa? Ay nawaw. Gimatang aklaang itila ko na. Traidor adagusan. Amumat nga dalakok. Apay gimatang kapailaang iti dayjay a babae. Sa bali matila ko nitig na bakit? Uray pay! Saan man anasaya at ti kasta ka panunutan ti may saan negosyante bakit? Iso nga bayam lata ka din. Ay nawaw. At damagan tinabati ti lakom at champurado ken binatog Yolanda bakit? Saan nga rod anaibos lakay? Awanan, manmanulaang ti customer ko. Marurudak iti dayja at digna. Ag-agawan na ti customer ko. Uray dagiti customer ko dita construction site. Awanan, customer na matan. Dahita ka ngamin bakit? Basol na, no apay amaluglugi akita. Tas sa bali pa atao ti pabasulam. Katpud numat, kumkumpitin siya ang nakmat ngamen. Saan na dahita ti makagapo bakit? Asino kumapay ti dadduma, kat isula ang matiag tutulad dito'y lugar tayaw. Basol mo matlaeng, no apay aman mano ti gumatgatang kin ka, Yolanda. Imbes nga ipamaysam ti atensyon mo iti panangilakom, awanen taday tansameten mangpadpadakas kin digna ti aramidam. Anya? Saan kan samutan anang isursor, Mari Yolanda? Apay nga tamari siya ron. Di anya, Mari. Saan ka maawatan? Uray anya ti aramidag. Saan lata amaawanan iti customer da dya adigna? Anya? Siyak paikit din ti malugi. Isumit lagayam asaan ka anang ilako ita, Mari. Naskag ama ka panuno takitiwagas. Tapno sardengan da dya adigna ti panagilako na. Sipod inrugi na day tatrabaho. Manmanulaang dagiti gumatgatang kanya. No siyak ti ka, ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo, Mari. Saan adagita ka kompetensyam ti bambantayam. Tano kasta ti aramidam, ay awan Sika ti maawanan iti customer, Mari. Awanan, malugi da tao no kastoya ka na yon. Ne, napudo manen ti ulom Yolanda bakit? Wala, ta saan matan nga agsubli ti puunan. Kunak tumo nga mingking ka, nga ipamaysam ti atensyon mo iti negosyo. San adag iti kakompetensyam ti bambantayam? Ay, hagpada kayo kan ni Kumari Sharon. Kasta ka na yon ti sangkay bagana. Una tay sumot ti kasayaatan nga aramidam. No saan ko mga agtutulad day dya adigna, awan ko matikas to'y aparikot ko ita. No kasta ti kapanunutam, talaga malugi ka bakit? San akasta ti mindset ti may sa negosyante? Kat, anya nga ron ti kayat mo asawan. Okay lang amalugi Fidel? Apo, san akasta ti kayat ko asawon bakit? Ti kanyak laeng, kat tinegosyo mo kumati ayan ti atensyon mo. Si kamat lang tinangibaga anaim-imas tilakom ngam itilako ni digna. Isungawan turumba nga pagdanagam. Saan amasapol nga agaramid ka iti inuulbod nga istorya. Tas si kanto ti madadael iti imatang dagiti customer mo. Nawatam. Ninsamot Yolanda ti sumungad digna anak ko. Ha? Isumat ngagpaiso, tata. Kita ang mga numay nakapaan. Nadamag ko dagiti pamadpatakas na kin ka. Adamatan kan ko na apaan naknatang. Basta siyak, nadalos ti konsensya. Kanya nga tatiw may ibagadata tao. Urayan tayo atatang.
Amangan no pagsayaan, tanti umay na ibaga. Bareng talaga ang makaungetak no may laang tapno apaan na ka. Ay, kalpasan tinaramid na panang dadalkin ka. Napusko pa lang tiro pa nagpakita ni tao. Sana bale, ta sa anak mo't nga apektado, tatang. Adalat tamat customer ko. Imayak, tada ko man napatag nga ibagakken ka, digna. O, anya day tama ng Yolanda. Kwa, i-schedule ta ko man, anya tilako tunggal maysa kadata. Tano, saan tangagpadpada iti ila ko? Pagbalinan talatan a rotation, no kayat mo Ha? Wan nga agpay sumanang. Mayat day ta na panunot mo. Agtinulong ta para matlang iti pagsayaatan ta. Ay, agyaman ak ano kasta ading ko. Ay, sanak ka di akagura? Ni, apay ko maaguraan ka manang. Imposible, asanda nga indanon kan ka, dagiti pamadakas ko. Amok ti may papaniti day taba nagmanang. Saan ko lang ngayon kaskaso, ta sayang lang ti oras. Imbes amapanak makiap-apa, agla ko akit di tay subay aganan siyak. Ay na, agyaman naklaunay ading ko Amok akamalik day jay. Ang bayam, santon maulit ading ko. Siyak matlaang ti agmamalas iti kasjay nga aramid ko. Ipamaysam ti atensyon mo iti negosyom tapno agprogreso ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.